ukeneye amadolari urayahabwa kandi uhabwa ayo ushaka. Mu gihe waba ukeneye amafaranga y'u Rwanda cyangwa amafaranga nabwo urapakirirwa ayo ushaka. Twakiriye umunyamuryango muri office yakoze byose bisabwa, yaguze ikarita y'umuryango ngiyi, atanga igitambagura, kanzu yakoze byose, yaje kwakira. Muri office haza umuntu washoje ibintu byose, ubuje gukora iki, ubuje kwakira ubutunzi gusa. Nta wundi muntu uza muri office keretse uwaje kwakira yarakoze byose. Nta migenzi ikorerwa muri office, haza uje kwakira no gutunga ubutunzi gusa. So nawe ukora ibisabwa utunge nk'abandi bose. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuza abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda, muze abahuze. Business byaranze, muze abigorore. Baguterereje ihembe, vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793577995.